Assalomu alaykum do'stlar. Qaraqo'l tuvi 29-oktyabr Mal bozor. Assalomu alaykum. Qancha ekan ya qo'chqor? 14. Sizlarni kecha qanchadan ekan? 14 ekan, bu 15 dan ekan. Qancha ekan ya qo'ylar? 9 ming ekan do'stlar. Qancha ekan ya merinostlar? Merinoslar 5 ga. Qo'zisi 3 ga. 5 ga, ana 3 ga. Pazardan başlangışı vроде бы qo'ylar arzon. Endi hozirda ko'raylik. Qancha ekan ya qo'chqorlaring? 30 ekan. 30. Qancha ekan ya qo'chqor? Qo'y. 12. Yaxshikan 12 ga so'ya turchi. Pazardan içeyim. Şu ötkö jetpey qo'ydim o do'stlar. Qanchadan ekan ya? Ya qanchadan ekan? Gel tartayın. Gel. Satılmay qalsa vereyik. Qancha so'rayapsың bu? 22 so'rayapman. Urg'achi. Urg'achi. Qancha ay? 8 oy bo'ldi. Qanchaga berib tashlaysan? 22 ga berib tashlaymiz. Telefon nomeringni aytib qo'y. 704 906 999. Geyirler basını aytqandan uyalışat, geyirler üşündüp özleri çakırıp özleri aytip beretdi. Qancha ekan ya? 30. Urg'achi o? Arqich? 55. Erkek. O 55 ekan, erkek. 45 ga getirib, 45 arzon getirib. 55 ekan, mal ko'p. O'tona ko'p ekan. Qancha ekan ya uy? Ya, qancha? 75 ekan. Hozir uyda alishibdir. Qancha ekan bu cho'ng'i ya? Bozmi? 95 ekan, cho'ng ekan, bir to'da cho'ng ekan. Qancha ekan? Qanchanchi tutu? Tuğanda 3 tutugan, bo'z ekan, 55 ekan. Bugun bozor qisqalib oladi o'xshaydi do'stlar, bunday battoqlar olach. Torpog'i men qancha ekan ya? 65 turadi. Qanchanchi torpog'i? Birinchi tutu. Urg'achi erkak-ku. Urg'achi muzosi bilan alt qancha dedi? 65. 60 ga berasizlar. 62. 62 ekan. O cho'ng'i qancha ekan ya? 95. Bozmi? ekan, bu da yaxshi ekan, cho'ng ekan abdan. Qanchadan ekan ya brat? 62 dan ekan eko. Yaxshi ekan. Shu nima, jilqilarning atlarini ko'p yaxshi bilmayman-da. Qanchadan ekan aka?
50 burgaç erkek bu. Burgaç 50 ga. 50 ga ekan. Qancha ekan ya? 45 so'radi. 45. Dostlar 45 lira atıştır. Жылқырақ, көбірек тартқан қаракет бұл бір. Қанша екен деп айка? Бұл қанша жаш? Полторашка. 55 екен. Достар, полторашка. Қанша екен ядыз? 105'ke veretken 110 sıra atıştır. Çaşkan baylanıptır. Birası ideyi, bırak anısını ben жақсы түсінбеймін да. Өзіңіздер көріп алды. Қанша екен деп айка? 40. Бұл қанша жаш па? Полторашка. Қанша екен әсілердікі? 65'ten ha? Güzel, arka 105. Arka 105 be. Arka 105 ken. Qancha ekan ya brat? 80 görüm. 80 ga. Çoğ ken, çoğ be 80 ga yaxshi ken. Ha, bunday o'tib ketadi o'zg'ayra. Qancha ekan ya? 75 erkek. 75 erkekken. Kemi uylar жаққа барады. Dostlar, mana жылқы жақты көбірек дедіңіздер, көбірек тартып көріп отырмыз. Бұқа жаққа тарқарады, чоң бұқалар жаққа. Негізі. Қандай сәр жақшы? Қаншадан болды бұлар? 60. Bu bey ya? Жазға ғынан 60. Так, опасно. Шыны кезелер аттан айвай орқымды. Мұқтан азымен басып баратқанымда бұл айвай чоң достижение да, достар. Tevi деген ойлар бар. Келіп әлі. Қанша екен деп айка? 62 екен. Құнан байтал екен, 62-ге. Ama жаңан чоң екен. Сұрақ көрелі. Қанша екен я? 170 екен. Клейген. Чоң екен, айвайлы чоң. Сен арғандан да қорқасың да? Buqalar жақты көрелді. Қаншадан екен ya байка? Кетті ya? Мына жақта ейлер үшіндей көп. Ордыларына тұрып айтты. Қанша екен ya байкасы? 60. 60 екен. Қаншадан екен ya байка? 65'ten be. Bu qancha yaş bo'lib qolsa? O'rtasi. 1,5 yaşı. Altmıştan 1,5 yaşlık bu kaçarlar dostlar. Qancha ekan ya? 40 ga berem da. Qancha? 40'ga. Berez deydi. Qanchadan ekan ya? 67'den. Bu da aşağı 1,5 yaşlıklar. Biraz bağlar götürülüptür. Qanchadan ekan ya? 50'den de olsa. Ya. 50'den.
төрткө отуптур. Акырын тамак ичпегенде айтышат. Канча экен байка сиздики? 40тан үчөө. Ойчоо. 40тан экен, үчөө. 3 букачарлар. Узоосу менен канча экен я? 55. 55. Канчанчы тууту? Биринчи тууту. Биринчи тууту менен 55 экен. Чоңуй канча экен я? 65. 65. Канчанчы тууту? 4-сүндө. 4-сүндө экен, 65ке. Силердики канча экен я? Канча экен? 55. Канча досо? 55 экен. Канча экен силердики я? 38. Кунажын 68 түшүп беребиз дейт. 64кө берет. Көтөлүшөт. Азыр орто койлорду бир көрүп коелу достор. Канчадан экен силердики я? Ургачыбы? Эркек. Kişi көп, mal көп. Kişi öte öyle көп. Kança eкен ya? 35'ke. Kançadan eкен ya? 22'den al. Urgaçı. Жақсы екен ойчо 22-ден. 20-дан. Үчөөнү берет да. Канча екен я айга? Ургачы. Kança ya bu? Kança? Kança eкен ечки ya? 8. Qo'chqorlar qanchadan ekan ya? 80 ekan. Жақсы ekan, abdan. Qancha ekan ya qo'chqor? Бүгүнкү орто баалар менен тааныштың аркы деп ойлойм. Канча экен я азыр? Кой. 11. 11. Каналга катталабыз достор. 8000 подписчикке аз калдык. 10.000 катталуучу кылалы достор. Анткени өткөндөгү мурунку Каракол ТВ каналыбыз 10.000 катталуучу болгондо кандайдыр бир себептер менен блокировать этип салышкан. Түшүнүксүз. Ошол себептен бул каналды да кайра жандандырып 10.000 кылсак бизге абдан жакшы болот. Канчадан экен эже? 35'ten. Ургачыбы? Urgaçı. 35'ten экен ургачылар. Кандайлар албайт эркекчелер. Иә. Азыр койлорду да бир көрүп коелу. Орто. Канчадан экен? 5'ten сурап отур. 4'ten алсам чүрүп берем. Жақсы екен, 4'тен алсаң, 5'тен сурап отур. 3,5 4 турат да. 3800 берме. 4,5. Ең шунар ким? Аншынар. 4,5'dan eкен. Ечкилер. Бүгүн ой. Арзан, жакшы. Чоң канча экен я? 25 экен. Кой. Qo'chqor. Чоңго.
ошондой достор, биздин TikTok'та каналыбыз бар. TikTok каналыбызда биз 17 миңден аштык катталуучуларыбыз. TikTok каналыбыздын аталышы Каракол Life деп жазсаңыздар, аяктан маалыматтар тезиректен чыгып турат. Анан ушул биздин Каракол ТВ проектибиз 8.000 катталуучуга аз калдык. Буюрса 10.000 катталуучу кылып берсеңиздер, барыңарга ыраазычылык айтат элек. Азыр эми адаттагыдай буюрса автоунаа базарын тартып беребиз. Андан чыгып барып чөптүн бааларын тартабыз. Каналга катталабыз достор. Дагы ошону менен бирге каналда реклама кылдырам дегендер, бизде описанияда номер телефонубуз бар. Уялбай эле кайрыла бериңиздер. Барыңарга рахмат.